September ni somni sang ni somni panga Inrinni ania Bahzar thlir tu ta chipai ule US a Christian thalai du fir Paul turning point USA chuan an Paul din tu len ho tu pa ka hlum tak Charlie Kirk aiawh turin nupui an ruat Kirk ka hlumani hnuah turning point USA hi amha zong ai na lara an Paul zom tu po na satakin an pung boka Kirk a tel lawan kaldan turan rel fela anupui Erika Kirk chu an ho tu ber CEO le board chair turin an thlangani turning point USA hian an Paul ho tulu beratana Erika Kirk thanani thu hi puangin an Paul chief operating officer Taylor Boyer chuan hei hi Charlie du dan voi tam takalo soito ania Erika hi Charlie nen pum khatan ni ati Charlie ka hroina hnuah turning point USA hi dollar makta doi tel fe nei Paul ho satak ania US President atana Donald Trump thantlin nonani nakonga thohlok takan ni ti po walau taka soithinani Charlie ka hlumani hnu khan tunma Charlie ka mai ni lo turning point USA la hrengai lo te chuan an chanchin an ngai vena an video hluite chu YouTube le social media platform danga ale tam takin alar meka turning point Paul point an Paul chu college le high school campus ate inzar phar zel an tum ni asoin even lian jok po la hoi hot zel turin ro man nan siam ni in an Paul thu puang tu chon asoi turning point thu puang tu le the Charlie Kirk show podcast producer ni bok Andrew Colvet chuan ala thang zelang Charlie hu hang chuan zau zokin khowela tuam meka amma kan longai to lok phak ba kan sai na dar zau to ani atia US President Donald Trump point Charlie damlaya turning point ai khana lian dai to a ama ladam po ni se tunang hi he Paul hi na phak kher lawang hetianga kal chhota hi Charlie Paul lom ngotang atibok soitongin tunma Charlie ka la hrengai lo le athu soi ngai thlangai lo te point athu soin ngai vena turning point hrengai lo ten an ngai ven mek boka tuna hian e pula Charlie ka podcast chu top show ni meka ama berom to lo ma se a social media account te chuan follower an nei bel ruya athu soi clip sang chu social media forum sang adar chum mekani turning point tu puang tu kolvet chuan tuna hian campus a hun mang tura somna singruk chuang an dong to ni na soya US college le high school campus a thu soina thin mun sang thum zangan nei mek chu na satakin a pung don ni na soi ka kan tha tak na Utah Valley University an hun man boipui tu zingami Barkham Young University Turning Point Chapter President Aubrey Hudson Point zilai zatelin an zinga telve du in an bepop mek ti asoya chet kan to line thulom kan donga he kan movement turning point hi pok dar mekani atia tunma conservative Christian mi ria ta tong ringam lo te point hoi sen na tharan nei ta ni asoin Charlie telawin he movement pok dar mek hi kan ma chon dona kan tran ngai na sadona ni ati turning point USA hi zirlai te hne na thu soya an zo na te chang tu Paul ani deuh bera chuti lai chon turning point action siamin US in thanpuya vote thak ngai lo te vote thak tura soma sarkar tha din theina na mala tu an nia abik takin swing state an tia an malak na in omzia nei hle a sumtuak zonga mala tu an ni long na chungin turning point action hian ni kum khan poisa tho khom dollar makta doi za don an donga heiba ka hian midang tran puina turan din turning point endowment chon bank ka dollar luk la ding on somruk chuang an nei bokani Charlie ka nupui afa te pahni nu Erika ka chona pasal le Paul na tho chun zoma tum thu apuang to a pasal podcast le an Paul malak na te chu atop don lova an chun zom zel don ti apuanga ka pasalin movement adin hi athilawang turning point USA hi kan rama Paul lian bera ka siam don ti ka tiamani atibok Charlie ka khathu soi thiam mi hne theina lian tak nei ania akalna pianga ma ngai sang tu tam takin an zui thina nia Erika hian a pasal hi troi om ve fowa Erika hi ma mai point US a po milar ti soi thei turani ve thawa sangni le som pani Miss Arizona USA ania model ania lemchan thiam ania entrepreneur le podcaster ania thu soi po thei ve fuang ti achianga Christian fashion brand proclaim adina Bible zirtina ministry po din vengat boka Charlie ka kang em chuan hu hang nei lian lo ma se ama to ka chuan miro pui ve tok taka ni hrim Arizona State Legislator Alex Kolodin chuan
Erika hian turning point USA hi hruai thei nge ya be sei thu asaya apasal kong siala hian in chui baum lovin mi hruai thei nge yang ati Kolodin chuan turning point USA hian thalai fel le hoizau social media hmanga rong bol dan thiam tak tak an nual ti soin Charlie Kirk thina wangin he pol le an movement hi top lo mai ni lovin ama kan ria lo mituru tak tak an ron chu arin thu asai bok kan ria tangin US Vice President JD Vance po Charlie Kirk ka thian tha Utah tanga Arizona pan puini don po ka kwang zon tu ni a Vance and Charlie Kirk hi US Vice President ani theina na mi poimo berani thu sain ka zui tu te chu thlai ten thu di kan sai chua theinan le hoi sen nan nei theina na fui tu ni zel turin na so mani kha JD Vance po hi turning point USA malam hunata na poimo khopang heti la hian conservative podcaster larmat walls chuan Charlie Kirk hi tuin nge thla kang ti zona tam hle a chan na chu tu man an thak lawang ti hi ani Charlie tharanom theilo Charlie kha thak theilo atluk pui omlo mi hring ani kan ti thei chu keima ani thiam dana a movement kalpui zel ani a kan ti zel bokang ma se Charlie Kirk dang chu nom thei to lawang ati ani Russia chuan Ukraine run chan chu an ramta na North Atlantic Treaty Organization NATO hlawm zel wangani thu a sei fo to a US hawin NATO ramte chuan Ukraine chu na sataka puin Russia dona konga kung sang in an tran pui ti kan hravekani hunakal zela tuna hian Russia le NATO te hi direct in an indo lek to ni na langa kar ni liamta tangkhan NATO le Russia hi anin ngurring chho hle to ani nimin khan NATO member Estonia chuan an ram chung boruaka Russia indo thona pathuman hmu thu an puanga heng Russia indo thona te hian Gulf of Finland Vine Blue Island bulthlengin Estonia ram chunga hian minute som pani chung zet an oma NATO hnuah Baltic Air Policing Mission duty mek Italian Air Force F-35 ten an chuak tani anti Estonia Foreign Ministry chuan Russia thlawna te hian an rama hian ti turan nei lova an transponder an switch off awangin Estonia air traffic tenen an in bepop lo ni in an soya Estonia rama Russia palai chu kovin he thil thleng hi an ngai dan ani lo thu an hrilani NATO thu puang tu point hemi chungchang hi soin Russia thlawna te chuan Estonia ram rian kana NATO chuan rang taka lo chang le tin an kirta a Russia che dan phosol tak le NATO theina lang chiang hle ani ati Estonia ram foreign minister Margus Sakna chuan kumina Russia thlawna te hian phalna nei lowin Estonia ram chungan lu voi nga na ni atia nimina indo thlawna pathum ngot mai nan raman luhchilh chu tun ma zongan la hriat ngai lo thil in tham lo na lian takani ti in Russia huang tau tol mai hi na taka chan let nge ya hun to ni ati European Union Foreign Policy Chief Kaja Kalas point Russia thil ti dan chu in tham lo na le boina chau taka hmalang na ni ti in helai biela boina lian jok cho chuatum na ni ati ve bok Manilo ka Poland le Romania rama chon Russia drone te hmunia NATO thawnaten an kap thlang heng he a NATO ram te point Poland ram veng him tura sipayan khom thu te po kan sei to ni kha heti la hian Denmark ram sipai Danish Armed Force te kai hruaina in NATO ram te sipai nun chanzirna Arctic Light 2025 chu tun thlani kuatanga nimin thleng khan nei ani a heta hian Denmark le NATO ram dang sipai zanga som nga zet antela he sipai nun chanzirna hi Russia chuan an dem thu an sei Denmark rama Russia ambassador Vladimir Barbin chuan Arctic Light 2025 hi zapadril chanlet na Russia chuan an ngai ti soin Denmark in Europe ven himna konga an sipai ten thuam chakreng le NATO in Arctic bial thunun tuman malak na chu Russia in adem ti asoi bok Arctic Light 2025 ni so mo sipai nun chanzirna hian Denmark sipai mai baka NATO member ram dang Norway Sweden France le Germany sipai ten tela tuipui leile boruak sipai te training nein Denmark hian in dolong HDMS Niels Joel baka F-16 fighter jet ten tho chua puya France point in dolong thatak tak antel tir ve bokani Denmark sipai thu puang tu Major General Soren Andersen chuan Russia hi kumsom ni chungzet Arctica hian an lo in check to a helai biela thil ti theiber poni defense lama omte chuan Ukraine in dona zo chuan Russia hian helam hiron hoi nge yang ti hi kan ring vekani ati soitong in Ukraine war hi Europe kho chak lam chau huwa pania
Russia hian olsam takin Arctic lama indo na hi kalpui thei ti chu NATO military expert te hmu dan ani a heti lai hian Russia chuan Europe ram te hian Ukraine sipai tir turin US president an nor ngar ani ti in Russia foreign minister Sergei Lavrov chuan Ukraine NATO sipai an lu vai chuan indo na lian taka chhokang ti in lo vau to ani nimin khan UN Security Council chuan Iran hrek na hli chhun zom zel du na resolution chuan hnola hetiang ani ta ka chuan Iran nuclear program chungchanga inrem na thara omani lo chuan tun thani somni pariat hian Iran chu hrek chhun zom le turani don ani nimina UN Security Council vote thak na hian Russia China Pakistan le Algeria te chuan Iran hrek na hi hli chhun zom zel an duwa mase UNSC member ram pakwa in Iran hrek chhun zom an duwa ram pani in vote an thak lo ani nimina vote lak na hi Europe ram lian pathum E3 tian soi Britain France le Germany ten August la top laman malak na Iran in an thil phu tan ti hlotin lawa Europe ram te hrek na chhun zom na tur resolution ani a UNSC thutluk na hi Iran ambassador to UN Amir Said Iravani chuan na taka soi selin dan lo tul lo le man mo taka thutluk na ni a Iran hian he resolution ti hlotin hi abalo atia E3 te malak na hian be chana nei lawa international law bo chiat na ni a Security Council rin tlak lawa chuana ni atibok heti lai hian nimin khan UN General Assembly chuan vote la in US in Vizan cancel sakwanga UNGA telwe theilo Palestinian President Mahmoud Abbas athu soichu UN General Assembly ya ti chuani se anti nimina vote lak na hian ramza somli pangain President Abbas athu soilai video hi General Assembly hall a ti chuan duwa adu lo lama vote nga tla in vote thak lo ram paruk anomani Israel sipai te chuan nimin khan Gaza City ala om te chu Gaza Strip chhilnama tlan chuak turin an hriat tirno na zokin he khopui hian beidon ti an puang pon to thin angin Israel hian Gaza City a hian sipai tir lutin tuna hian he khopuya om mihring makta duai khatvel atangin azat vevel chu mun him lampanin an in thiar chuak to a tuna lo om mek te chu Israel sipai te hian in thiar chuak turin an hriat tir le ta a Israel sipai te hian thlawhna tanga bom thlak te tengle le sipai te mangin na satakin he khopui hi abeya Israel sipai te hian Gaza City hi opan tum thu an soi ti kan puan to kha nimin khan Israel sipai thu puang tu avichai ajai chuan Gaza City Hamas le an thopui pol dang te chu na zokin an beidon ti puangin chimlampan na kong pui pakhat sala aldin kong chu kharani thule al Rashid kong atangin mi pui te chu in thiar chuak turin a hriat tira mun hi man ti al mawasi chu hun rem changan nei lai pan turin Palestinian mi pui te a hriat tirani heti lai hian tuna in thiar chuak lowala om mek Palestinian te chuan khoi lai ma ahim chuang lo ti in Gaza City chho san an tum to lo ni in soyani a nimin khan Israel sipai te beina wangin Gaza City a hian mi som pakhat an thia Gaza pumpuya mi som ni pani an thi ni in puan ani a Israel sipai te chuan Gaza City a hian ni khat liam ta chung khan Hamas sipai te mun som ni ai taman ti chiani in an soyani Bahzar lo thlira wangin kan lo me